Imana inyeretse uku niko bakugize mwisi y'umwuka ndimo ndakureba. Uraziritse. Cya kabiri, imbere yawe ni habi ntabwo uhareba. Abarozi barakuziritse bavuga ko ntacyo uzageraho. Cya gatatu, penesti benemas, baravuga ngo isura yawe barayangirije, bavuga ko uzapfa utubatse. Ndabona nukurambagije ntumenye uko agenda. Mbega mpanure muri uyu mugoroba tuziture. Birukana izo mbaraga zikuriho, birukana izo mbaraga zikuriho. Rekura. Rimwe, kabiri, urahiye, urahiye. Maboko yawe azamurirwa Imana duhanure muri iri terano. Amen. Zamura ibiganza byawe dutere haleluya. Nonaha sister, Imana irambwiye mbonye marayika ikiziriko bari baragushizeho, irambwiye ngo ugiye kubaka dutere haleluya. Amaboko yacu kazamurirwa Imana. Ugiye kugira gute? Uni Yesu waduhamagaye Ndagambiriye kutu. Mama, wowe ni kureba inyuma. Yego. Mana irambwiye ngo hari amarira uri kurira. Kandi aya marira hari amarira urimo urarira akomeye cyane. Urimo urayarira. Waturutse he? Karongi. Ninde wakuzanye na? Narizanye uko hari abantu nza nsanga i Kigali. Bakubwiye kubera iki waje hano waje gusenga? Yigira rije gusenga. Vuga ngo Yesu ndagukeneye nkubone. Yesu ndagukeneye nkubone. Ushaka Yesu? Yego. Ndategeka uwo bita Alphonsine, uramuzi? Ndamwe hano. Arahari. Mufaniki? No mwana wanjye. Byagenze gute ko mbona umwuka diamond zibutwara? Nukuvuga ngo nyine nukuvuga ngo ararwara akaba ibintu kavuga ngo ne. Alphonsine yitwa nde? Alphonsine. Imana imukuri, mbega Imana iri muri biteraniro. Katuzamura ibiganza byacu. Tera haleluya. Haleluya. Ndagambiriye kutugirira neza. Birukana izo mbaraga zikuriho, birukana izo mbaraga zikuriho. Tata gatoka ndosta gize imbaraga nguye muriro rekura 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 mureke 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 rekura rekura. Rimwe, kabiri, urahiye, urahiye. Maboko yawe azamurirwa Imana duhanure muri iri terano. Amen. Babikura he, babivana he, abavuga ko Imana ndaje musengere. Abayivugana mubagira inama, mubagira inama. Iri muri twebwe, iri muri twe, ikibitubwira imirimo yose. Abayivugana, abayivugana mubagira inama, mubagira inama. Iri muri twebwe, iri muri twe, ikibitubwira imirimo yose. Abayivuga nabi, abayivuga nabi. Kwenda kwinasa. Bana gira ibihe. Gwino. Uko byagenda uko ariko kose, nta sheni itarangira, nta sheni idacika. Iyo gereza y'ikigeragezo, iyo gereza y'ubugumba, iyo gereza yo gucuruza ugahomba, iyo gereza yo kwangwa, iyo gereza ugiye kugira gute? Ndabona marayika gukura muri iyo gereza. Tera haleluya. Nta sheni itagira gute? Idacika. Icyo kigeragezo ugiye kugira gute? Kugisohokamo. Mbarizo umuntu ngo nawe uragifite. Niko nawe ufite ikigeragezo.
Ibyakozwe n'Intumwa 28 biravuga ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa arapfa akindutse, ngo ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindukira baravuga ngo iriya ni Imana, barahindukira baravuga ngo iriya ni Imana. Mbariza uwo muntu ngo nawe ufite babandi. Babandi mbariza umuntu ngo nawe barahari. Hari abantu batugenda mu bitugu bavuga ngo ntahazagera, tumubwira ko nawe ugeze atabigizemo uruhari. Imana ifite inzira zirenga. Mubwire ngo byako ni byako, ibyawe ni ibyawe, ibyanjye ni ibyanjye. Umugisha wawe ntaho uzajya, umugisha wawe ni uwawe. Tera haleluya. Zubundi bakugwanya bazagutwara. Umuntu arakuroga ngo upfe, ubundi nupfa ibyo utunze azabijyamo. Umuntu akugwanya mu kazi, ubundi nukavamo azicara mu mwanya wawe. Reka mbabwire, uko intare yamuka kose ntabwo ishobora guhinduka intare. Uko abantu bakugwanya uko ariko kose ntibazahinduka wowe. Umugisha wawe ni uwawe, ibyawe naho bizajya ni ibyawe. Mwereze ikiganza umubwire ngo wowe ni wowe, umugisha wawe ni uwawe. Intare nta na rimwe ishobora guhinduka imbwa, ni nako umugisha wawe abantu badashobora kuwugukura. Mwereze high five nk'abasirimu mubwire ngo Imana igiye kubyikorera. Biriya byararaga bikuriza, Imana igiye kugira gute? Kubyikorera. Imana igiye kugira gute? Kubyikorera. Ndashimira Imana. Ikigira itangiriro kigira. Kubera icyo ugenda ureba imbere, kubera ko utagenda usubira inyuma. Ngira uwo muntu muri ko ngo inyuma ni habi, imbere yanjye nabizi ko ari heza. Abantu birirwa bagukanga, ukararuhahamutse ukagira ubwoba, ubundi kuba utarafugira ngo nuko abantu babuze uko bakwica. Abantu bashaka kupfa ariko barabibuze. Babikura hese? Imana itakwimanye. Haleluya. Ntacyo bazagira gute? Ntangiye mvuga ijambo rivuga ngo iyo gereza urimo nta sheni idacika ugiye kugira gute? Yosefu, Bibiliya iravuga ngo yagiye mu nzu ya gereza. Kumbe Imana yari iri gutegura strategy yo kugira ngo Yosefu azabone uko asohoka hari. Ndagira nkubwire ngo ikigeragezo urebe imbere yawe ni strategy Imana igiye gukoresha kugira ngo winjire mu masezerano yawe. Niyo strategy Imana igiye gukoresha. Urusaku rwa Penina ntigwatumije Hana atabona umwana. Ngira uwo muntu muri ko ngo urusaku rw'abanzi bawe ntiruzatuma Imana itakwibuka Tsiyeri. Urusaku rw'abanzi bawe ntiruzatuma isezerano ry'Imana ritagera. Oya, imihini bagutera, imishugujugu bagutera ntibizatuma Imana idasohoza icyo yavuganye nawe. Kandi ndashimira Imana. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Mose abwira Imana ngo Mana, imbere yacu hari inyanja. Imana ibwira Mose ngo ntayo ndeba. Ngira uwo muntu muri Kongo, Imana ntabwo iri kureba icyo kibazo, wowe uri kukibona nk'ikibazo, ariko Imana iri nk'igisubizo cyawe. Icyo kibazo ureba Imana yamaze kukibona nk'igisubizo. Ndatangariza buri muntu wese uri hano, mubwire ngo ntuzongere kwisuzugura, ntuzongere kwisuzugura. Uri umunyembaraga uzagera kure. Igihe cyose ubonye amahirwe jya uyabyaza umusaruro. Dawidi ibuye yararibonye, ntiyaribona nk'ibuye, aribona nka misile igomba kwica Goliyati. Uyu mugoroba Imana iguhereze misile yica Goliyati. Tera haleluya. Umva ijambo ry'ubwenge. Ubunini bwa Goliyati yari yo mahirwe ya Dawidi, kuko aho yagombaga gutera ibuye hose byagombaga gufata Goliyati.
ntabwo byumvise. Ubunini bw'ikibazo cyawe niyo mahirwe yawe, kubera ko isengesho turi bwasenge, ikibazo uko biragenda kose kirakikuva imbere. Ngira umuntu muri kwe ngo ufite ugusunika, nanjye reka nshaka umuntu wansunika.